Gakeba usitutiga madeni chako biashara buno bwa no chingo ko kwatega obo ko bo chaka munangora chingo ke chinyora magena unabona chingo ke chingo ko se oda wa chingo ko 50 chinyora magena 50 kera chinyora magena 50 oni kera liga na 15 bob e yuso 750 emetinye dato enega kwa rosi chiri buno enisa isato inye ogende obole chimboli kera kwa obole chimboli emboli yunera matukama kama kega chabere chimboli te kere mboli 4000 chimboli 4000 times 10 eyun 40000 aya kwa rudega 4000 ei ogora kamoli chite ikebirega abo moli ogwabere 10 400000 to etie bole mabuna ko bona ba nabo umuntu ogwene tobo mungaini amangana ya madeni umuntu ogunya gusaba madeni yo nkonye 200 300 tuchanuke tuchancharuke norabona bana uroje okwegeri abana igano nabana banya ogokonya kwarosi chingo ko chia ogo chie amangana ya madeni totiga abantu tutobe hard working let us be hard working and look for ways to make money totiga konya ogo kokoro obo sabere haya mnabona ni kwa chingo ko baka minsi megete go chia yesu matinko baraki abanko bora kumlansi megete baka yesu amadeni tuwache totiga mangana ya madeni mangana ya madeni tokolenda ki totige Rarawa, baki sare baido. Ika sare kana bango ile chiro ngoni miambi. Esugume eri gai. Omuntu okunya gutumia chibese kunya kugoro obonye ni oboke. Kubwate getichora aso gwaka akeiga. Totige ko balensi. Tuchaye ko ways of making money. Chitaika iberiga. Iga bono metega iga chitaika iberiga. Omuntu kwastokire na bere millionaire. Kwaroli. Because na serega na harigiri chingoko na harigiri agasuguma na harigiri goseniki chite kwa mwana rende esukuma agali akatichaga keigo ko liyaga space kwasimeka kende gyosiga nembona no bongende nkuruta akiga chite ikebere na kemundo na chakire ko yikogera kibesi aninga mutiminye video baba video ngokora kubeka Facebook aba ekiombe cyari dio so abana ba minto bana nkuba banaki Timinye echiamani yanga video ngokora ya Facebook ratigana ebitone bibyo ko abantu namango gwaka madeni nachikia nenye ngakire simiminyo ki ngotomera ndempe nyalibochiri chimera toma tomo mwana yugarete simyaye bosoku aye nyalibokati nina likisieri ngakuno gonza bachira Facebook gake abantu mbanya ene teni abere ngokwana Nego kwanda abantu mbatora na aye mete tumete pressure mbwate sky ene teni abere bona ganya libuskali yale nyalibuskali ngati minya yendwa ruwe kole video yawo kemundo woga gake video kala ya kemundo ko igore engote baikaje chimichiri chianenye nyalibokati nina video nekorene ngote y'abantu batega madeni baba bakora bona ngiura atwisi abantu batega madeni ko bwate lite social media to social media to ko ngani rie bintu ogwe pretend no bwate left iri ngiutabwa bane bintu bikunchanga na nyalibokati nina yotabwati nyaliboskali yale sawa tiganda kole video ire nditonsareli gakina aye toliko mete bano social media bakato ngani rie ke mundo ndorengwa abantu mbacha kumanya engo asinari tutaikugwana naye ga Tomasai nyaliboskali yale ayoga ndrene video ngo tumera ndempesa Tomasai tebi mwana yesi tamaitese simire stima ayegenda karati ke nyaliboskali ndoriko igwana ngokwana tete so abana bamutuna nango batebe kara oyichimitriye abana bamutuna nango bateko ke mundo tigakaki ndongero otani gweti tigako ngobusoko swanyomba ngachimisana nyaliboskali video ngokora ejine chimisana tali chiri bunye sawa tigenda kole swanyomba ngari chiri bitiri twende banongo ngokora ngoko kitageti nyaliboskali twende ngokora bakwe tigenda ndakora ngachiminye nyalibo amiyo chiki akiko ngoro bosoko baba video kwa kumbe fine ya mbwa tinyasta to bosokyo mode ya kana no kore rubo kana no kore rubo sikanya swanyomba kinto to bosokyo mode kana ne bintu byondre ne nkobeka bakina ingera Facebook bana
Amete na kwani bakanyuta amata ndikalitina yoko siseni abana. Swa nyomba ndetele timisana nyali kuisika. Abana babinto nkora na tore in the next episode. Sorry for this. Kwani nyombi yana matoto. Hello guys, thank you so much for watching that video. I hope you've subscribed. So guys, I have a request. I have a new channel inaitwa Kemuta Actress. It's popping on the screen, Kemuta Actress World. So wale watu wamekuwa kiniuliza, how do you make your hair to be that long? What do you use on your hair? Unatumia mafuta gani? And I have tutorials of making vile unafanya your hair. Look at the length of my hair. And juzi tu ilikuwa like kila siku ina grow because of the things I do to my hair. I'm going to act on that video in Kiswahili, English, do vlogging, do travel, kila kitu yani kwa hiyo channel. So guys, I'm going to put the link on the description box. Inaonekana pia hapo kwa screen. Go subscribe for amazing content. Say subscribe manze, tungoje pale. Tupatane pale Kemuta Actress World. Thank you. Subscribe to Gusii Nation TV. I just want to always be, to always be. Always be. I just want to always be, to always be. I just want to always be, to always be. I just want to always be, to always be. I just want to always be, to always be. I just want to always be, to always be. I just want